Hey, shalom Israel bosta ya Christ bless. Mina officer Gabriel. Kona nga bosko kubaka. Ni usuele ku, we si wa foto van young brother na Facebook. De ma feti, atra ma kapa makiri. O me mai sare, o me mai script tak boy mine brivi. Ma unu ogo na scripture fu sori tak faye go om na ngai brada. Om go om na nga usrefi. Wan me state de mai shiwe preki de mai denk tak unu na hat group. Uno lob de brada fu. Oda tu lob de brada fu we kon fu kori share de brada fu tak fa soye libino boom. Say de op some hard goes refi. O lezen, ko go in a Bijbel go lezen. Geef Leviticus 19, vers 17 en 18. Ko je sa Bijbel tak. Lezen. A boek van Leviticus 19, vers 17. Uno sabi hati brong tapu umbrada. Inom ap ati bron tapu brada. Lezen. Umu su vermana un naaste, zodat die zonde nog komt naar hem tapu. Vermana wan taki yo korigeri brada. Asan sa mai du sa ino lobi te ma noto kuno se te sono brada. Asan sa edu da pe no buere, no doen so. Eu begrijp, lezen. Uno musu pai ogri nanga ogri baka. Uno pai ogri nanga ogri baka. Wan brada fi duan sa nanga itak no buere. Ya, no spang. Oli ben net so. No pai ogri nanga ogri baka. Ma saip sangau, ama be trap mi, da mo nakama baka. Ama be nakwa ma mi da mo nakama baka. Aso a gang or start ook tu. Ole ma be nakwa ma mi, da mo nakwa ma de ma baka. Ma te ugoluku, unu de blaka mananga de ingi na de 12 stam of Israel. Na unu na brada gba. Lazy. Uno musu pai ogri nanga ogri baka. If u hori, then picking for people na hati. If u hori, then picking for people na hati. Uno more de chief people na hati. Sumana de chief people, the 12 stam of Israel. A blaka brada view na you brada. A ingi brada na you brada. You know more de smala na hati. Na alabe dape? Ma, umusu lobby un naste, leki u lobby un srefi. Ma lobu naste, lek fa lobu srefi. Dat nasa gado giule kwa komanderi. Daarom unu tishu tapa uku na wetwe pusugiu a komanderi. En wam de kron komanderi na Bijbel na lop yu naste lek fay lop yu srefi. Suma na yu naste. Desma you people ataki. Desma dat na yu naste. Ma ihu lek blaka ma ondele no ma fenanga o srefi. Fa o golop de trasma da si sawe wan golobi. I bige na oso srefi. I oso fosi o bige lobi. Lobi egi nasi fosi. Lobi egi folok fosi. Da pasyo de wan letigi de traun. Masang. RDW fetanga usrefi. Bona in Johannes 3 vers 15. A boek voor 1 Johannes 3 vers 15. Dat suma di sino lobby hem brada de wakiri man. Amasa no lobby hem brada na wakiri man. Dat a Bijbel taki. Da inaf kira man a hoor of nefi fosi. Ma gewoon a feit taki no lobby brada e hati brada. You know a kiri man basa Bijbel taki. You know a murderer in a yeyek ba. Dat nasa Bijbel e soru. Want sang, kama jele kon gewoon sani. Boy sa me busia man de. Gewoon yelu kama de busia man. Na jarusu, na hat, na kiri. Dat na sa Bijbel taki. Kuni no loba man. En na stri sa ide bijvoorbeeld busko dramatika foto man. Na hat dape ook toe. Tak ay, you kan lop sama kana na hat dape na murder. Na kiri spiritual about tapu. Lisi. Dat suma di sino lobby hem brada de wakiri man. En u sabi dat ida libi futego no tang na ini wakiri man. A libi futego no di wakiri man. Dus ina afkira man fisik fosi. Maar ina yeye you know akiri mang bate ino lobby brada. You know lob des maf you follow. You know lobby egi brada. You know akiri mang ba ina yeye. You know a spirit fu kainde na itapu. Je begrijpt? Lees go na Exodus 20 vers 13. Dis na sa 10 geboden soru. Lees hem. A boek voor Exodus 20 vers 13. You know musu kiri suma. Sa? You know musu kiri suma. Ade duidelijk ino ma kiri suma. En asan sa we misala no wan no tuer. Want te hoeft aan ons refi dat we zo kusan fe juku refi. Kom mo amanak mi da mo jukama. Of ama juko na mo kapama. Ano no anu tuer. Na gewoon haat de no ba we wan kirus refi wan fetang ons refi. Kom sorry wan sani. Wan sang af 1 minute ati te lu ku fa we feti soms. To we feti. Meestal in het door 5 minuten. So lis na 1 minute u scrabble da ma ko puro. Maar soms a 1 minute dati e meki ben wan kopi 5 jaar, 6 jaar, 10 jaar, of ik kose si nek of fremoroti kiro ansma. 1 minute ati boronomo. Dat want akom controla ati boron fu vooral tigo egi brada. If na so ati boro be abiti de man say onder druku, do be kan de wan revolutionaire et ma ba ati boro tigo de egi people. You na de semma sanya makatibo. Ya ati boro na de mataku. Gimsani. Spreuken 14 vers 29. A boek voor Spreuken 14 vers 29. Dat suma disi hem hatino de bron esi abi furu frustan. Want sa atine boro snel, ama furu frustan wata, mai beheersen servi, mai controle servi. Maar is je blaka mai play ogri manga gangster.
Ona de man uma control de ma atibron. Emotioneel no ma control emoties. Osi de kama atibron ma na kisma ma kirisma. You know, emotional chimboy. Lazy. Manda suma de siuroko esitumisi na iniem hati sa do furu dom sani. Je ziet, te euroko esitumsi atibron snel. Yo do furu dom sani. Osi de ki kiro ama. Yang ama feto antu seconde papa de mako puru ijukama. Of fos de mako puru ijukama. Uno ma fet doro 5 minuten want o weri to one boxer. Uno 3. E salte ulo lenja tere malusu. Weri ba. La fosi te igolo ku olanga de ma fetina wantu seconde 1 minute kande. Da ina 1 minute dati atibro soudana hikiri e gibrada. Da to atak atibro sa ino ma control ame kigo do don sani. Iwek banga dati? Efeze 4 vers 26 no. A boek of Efeze 4 vers 26. U hati kan bron. I hati kan sak? Un hati kan bron. I hati kan bron. Mano du sondu. Mano du sondu. I hati kan bron mano du sondu. Sana sondu. Te igo te iha wet fugado. Sondu na te iboro ka wet fugado. En so belisi na wet. Ino makiri. Ino makiri suma. Dus if i kiri suma, dat want dat die ati bron, i du sondu. Onda i kiri brada. Want in a wetschrift dat ino makiri. Maar nou die ati bron, ino controle is revi. Ne igo kiri suma. I ati kan bron. Maar no du sondu dat nasa Bijbel taki. Ade duidelijk. Jong pogo na Romeinen 12 vers 9 en 10. A boek voor Romeinen 12 vers 9. Meki we no lobby na wakori fasi. Meku no lobby na wakori fasi. Ude baka boy, wanga kori fasi we lobby. Te una kusere boxe, cool top. Tama wakagwe takwalosan. Tama wakagwe drigama. Tama gwe suka frofama, yesuka asmasa ngama de. Nanga kori fasi we lobby. Nanga boxe we lobby, nanga mofo we lobby. Ma nanga trukring ati. Wanda uno lobu serefi lazy. Meki we no lobby na wakori fasi. Abi hati bron na tapu ogridu. Ati bron tap ogridu. Ko wurak tap ogridu. Ko wurak te wan brada fuwe roof. Want sa wan lees kwa doro tak 12 man de ma kisi ina operasi kers bro. Ala de ma gears me. Ala de ma brakalek me. Ko ati bron tap jasan dat no. Tak wabaka boy uno ma fufu, uno ma ki, uno ma roof. Ko ati bron tap takrudu. Masang takrudu yo isu e promote. Tak mina G, mina gangster. De staff mina bitches. Tak wudu we prisiri. Lazy. Meki we no lobby na wakori fasi. Abi hati bron na tapu ogridu. Lazy. En hanga nanga dem sani disi de boom. Anga nanga de san sa de boom. Sa de boom. Romeinen 7 vers sani 12 vers tak a wel de boom. En a de santa. Dat boom. De commanderi gado boom. Anga nanga de sandati. Daarom is wanga parstroy na a wet we anga commanderi. Onda de matak anga na de sansa boom. Daarom we anga na wet. Masang. Uno loba boom. We libi dungru do no mashaleti. We tak de brada ja sector. De manja ekosisma. We anga na de sansa de boom. Let's go door en Romeinen 12. Sorry lobby wana trawan. Saumdu? Sorry lobby wana trawan. Sorry lobby na wana trawan. Ananga kor fasi. O so lobby. Tewe kori sheru tak biya yam roof boy. No, to wanga frofi. To wanga asma brada. Sorry fro. Ne waka gifro. Dat na lobby. Dat na sawe do tap de ukuf de strate baru tak. Stop asmoko. Stop ser drugs. Stop roof. Stop furu. Uno kirisma. Dat na lobby. Ko lobby ser fas a model dat no. Lazy. Sorry lobby wana trawan. Nanga brada lobby. Nanga sang? Nanga brada lobby. Waba labia. Say di feti kiu sefi. Wa brada. A Bijbel so tak wa de 12 of Israel. Wa de 12 chief de stam of Israel. Say di feti ngau sefi. Ko so rusref lobby no. Ma una no lobby. Daarom we sing for the safuna bitches. These are the bitch bede kwa ko de. Yeto. Ona tuna lobby gusma. A Bijbel taki lobby na sele fa lobby sefi. If you be lobby na sta kiri brada. If you be lobby umma, bo kira traman, fi ma abif koluki astraf oso. If you be loba fro sa yangede, bo kiri wamang, takino dape sorgu yu fro ngay ching. Want lobby fro ngay chi outu. Daarom kiri wan traman. Lazy. Sorry lobby, wana traman, nanga brada lobby. Nanga brada lobby, chago? Gi traman biginem. Gi traman biginem. Dat wan tak, ya wan kounu mi brada. You know wan kounu. Ya no waji. You know mi brada, ya wan kounu. You know wan prince of Israel. Kom big up no tak ya no aji weri burku bumboy aburku no de odro bela o de nes mo ko tro asikarat boy tro jonko no go roof you know ko unu ko bu srek bigina no dat de brada nga person ko soru ma no uno yera bunyusu uno yera true gospel you want last box scriptures 2 verse 8 sefanaya charu sref ko na wang u follow sana shen
Nation not desire. No atra manologi. Daarom chai seref konawa. Dat nasa Bijbel teigo. Lezen. Abuku Sefania 2 vers 1. Chari un srefi kom makandra. Ja, kom makandra o yu kondre di sino abishem. Yu kondre sana seng. Uno na de psirsion. Una asheng. Ondora sondu fugaro panya una hergonta kulek slafu. Tide de ude ondro ala trafolek. Ete una asheng. Chau sref konawa. Mai fe fetanga srefi. Kiru srefi. Ta ote wo konawa. Ko konawa ondra wet fugaro. Ta uno mag kiri. Uno mag fufuru. Uati kabro, ma uno sondu. En dat met tak shalom, most say in Christ bless. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word